Itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka ni umunsi ukomeye wumvikana nk'uwinjiye mu buzima bw'abakristo aho bari hose ku isi. Uyu munsi witwa Noheli. Benshi mu bakristo bavuga ko ari umunsi bibukaho ivuka rya Yesu Kritso. Hari benshi bemera Noheli ariko bakayisanisha cyane n'umunsi w'abana. Aba nabo bisa koko nk'ibyabagiyemo aho bumva ko ari umunsi wabo ndetse baba bategereje guhabwa impano byanga byakunda. Dufatiye urugero muri Croatia, igihugu kiri hagati ndetse giherereye ku gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba ku mugabane w'Uburayi, abana barwariye mu bitaro byo mu murwa mukuru Zagreb bahawe impano n'abantu b'abakoranabushake. Babikoze ahantu hane hatandukanye, harimo n'ibi bitaro batanga impano 500 zirimo n'ibitabo. Aba bakoranabushake bakoze ibi babikoze mu buryo bugaragara nk'ubutangaje kuko babikoze basa nkaho babanje kubyitoza, kuko bigaragara ko atari umuntu wese wabikora muri ubu buryo. Bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru isa nk'iyabaye ikirango cy'uyu munsi mukuru, bari bambaye n'imigozi ikomeye, bamanukira ku gisenge cy'ibitaro, binjira mu madirishya bajya mu byumba abo bana barwariyemo babashyiriye impano. Abagore babiri muri aba bakorerabushake bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ni Katarina Zinovic, perezida waryo, ari kumwe na Helena washimye gutanga izina rye rimwe gusa. Uyu munsi abakorerabushake 50 bahuriye ahantu hane hatandukanye, harimo 3 muri Zagreb n'ahandi hamwe muri Čakovec. Twatanze impano zigera kuri 500. Ivyo twakoze vyose vyagenze neza kandi twishimye nk'abakorerabushake. Abana bararyohewe, ntibariko bariyumvira ku bihe bibabaje barimwo mu bitaro, kandi nibaza ko n'abakozi bo mu bitaro nabo babafasha kubazanira umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nibaza ko igikorwa cyose cagenze neza, twese turaryohewe, twese duhimbaza Noheli. Abana bareberaga abakorerabushake bamanuka ku gisenge cy'inzu, bo bahagaze ku kabaraza ko mu bitaro barebera mu madirishya. Umwe mu baganga bakurikirana aba bana, Andrija Mikurinik, yavuze ko iki gikorwa cyazaniye abana umunezero kandi kiri mu bituma bashobora koroherwa. Što se tiče djece, kada djeca završavaju u bolnici zbog raznih bolesti, bilo zbog nekih kontrola, to je njima uvijek... Naho ku bana iyo bageze mu bitaro kubera indwara zitandukanye cyangwa kwisuzumisha, ibyo ni ibintu buri gihe bibabangamira. Iyo babonye uburyo bwo kwishima, iyo hari ikintu cyiza kibatunguye mu buryo bwiza, iyo bahawe impano, buri gihe biba bishimishije kandi birabahumuriza, bigatuma akazi kacu nk'abaganga cyangwa abandi bakozi bo mu buvuzi karushaho kutworohera, kandi mu buryo runaka natwe biradushimisha. Aba bana batunguwe muri ubu buryo bagahabwa impano, byatumye bagaragara nkaho nta kibazo cy'ubuzima bahanganye nacyo biciye muri Noheli, ibyumvikanisha ko Noheli koko ari umunsi abana baba biteze guhabwa impano. Kubera ko tuba mu isi irimo imico itandukanye, imiryango imwe n'imwe mu Butaliyani naho bakoze iki gikorwa cyo gutanga impano, ariko kuri Noheli y'uyu mwaka bakora agashya. Mu bagenewe impano za Noheli y'uyu mwaka hagaragaramo n'inyamaswa zitandukanye.